fair sportski na terenu odraditi, nema razloga za bilo kakvu svađu i vjerujem da će se ipak sve završiti korektno. Sjevnile su varnice tamo između Peruničića i Đukanovića, vidim sada njih dvojicu razgovaraju, vidite ih na ekranu. Šteta jer evo, poljube se tamo Peruničić i Đukanović. Nema razloga, rekao sam, za bilo kakvu nervozu, za ovakve nemile scene. Treba čestitati Novosađanima na fair, korektnoj igri. Imaju oni prednost, vode sa 31-20, u ovom duelu su bili mnogo bolji, to je kvalitetni sastav. A sada, što Cetnjani nijesu mogli stići do titule prvaka Kupa Srbije i Crne Gore, ne treba da krive Novosađane, ipak su oni, kada se pogleda igrački kadar i stavi sve na tast, mnogo slabiji sastav od ekipe Vojvodine, koja zaista za igru koju je ovdje prikazala u ovih 56 minuta zaslužuje sve čestitke, male kritike domaćim rukometašima sada na ovim zaista nervoznim reakcijama, jer nema potrebe, treba sve prihvatiti. Sport je to, porazi su sastavni dio sporta. Plasmanom u finale Kupa Srbije i Crne Gore Lovćen je postigao veliki uspjeh, jer sjećate se na početku ligaškog prvenstva, evo vidite tu te nemile scene, vraća još jednom reditelj Belević. Kažem, podsjetit ću da su Cetnjani startovali sa dvije izgubljene utakmice, par forfe, odnosno 3, da su jedva skrpili, tako da kažem, ekipu. Evo da je trener Ranko Popović dolaskom kapitena Gorana Đukanovića uspio da dovede ekipu do finala Kupa Srbije i Crne Gore i samim plasmanom u finale Cetnjani će izboriti izlazak na evropsku scenu, jer Vojvodina je, u to ne treba sumnjati, biti novi šampion i u ligaškom dijelu osvojit će titulu prvaka Srbije i Crne Gore. Biće to dupla kruna bez sumnje Novosađana, naravno ukoliko se ne dogodi neko čudo, ali u čuda ne treba vjerovati kada je ovako kvalitetan sastav u pitanju. Teško da bilo ko može od domaćih ekipa napraviti iznenađenje i osvojiti titulu prvaka Srbije i Crne Gore u ligaškom dijelu, osim Novosadske Vojvodine, koja evo 4 minuta i 20 sekundi prije kraja nalazi se pred osvajanjem Kupa Srbije i Crne Gore. Smirili se duhovi, vidim tamo da sudije Imbronjev iz Novog Sada i Grković iz Kaća pokazuju Goranu Đukanoviću. Čini mi se da je ipak crveni karton dobio Nadoveza i kapiten domaće ekipe Đukanović. Sve će se na tome očigledno završiti. Đukanović sada mora napustiti dvoranu i to je dakle Nadoveza želi tamo da Đukanovićem ipak sve završi na fer i sportski način. Odlazi Nadoveza, odlazi Đukanović. Moraju u slačionicu jer zaslužili su crvene kartone. A sada tamo malo nervoze i na tribinama. Dosta nervoze i na tribinama i na parketu. Nema razloga, kažem, niti je bilo jednog razloga. Objektivna cetinska publika u pojedinim trenucima ipak zaslužuje kritike, jer na parketu ono što se događalo, to je da je ekipa Vojvodine kvalitetnija, bolja, da je tokom čitavog susreta imala tu prednost. Cetinjanima sve čestitke na požrtvovanosti, na borbenosti, na htjenju, na želji, ali želje su objektivno jedne, u ruku na srce, a mogućnosti su sasvim drugo, jer mogućnosti Lovćena ne prevazilaze kvalitete Cetnjovih Novosađana i jasno, i pored velike želje i domaće publike i igrača Lovćena, u koju ne treba sumnjati, ipak Novosađani će stići do titule prvaka u Kupu Srbije i Crne Gore. Još uvijek traje ovaj prekid. Vidim tamo da sudije pogledavaju put tribina. Delegat Vojislav Andrić stoji tu kod zapisničkog stola sa rukovodstvom Cetinjana i svakog trenutka očekujemo da se nastavi ovaj duel i završi u fer i sportskom duhu kako je to i počeo.
I evo sada ponovo se vraća kapiten Cetinjana u dvoranu Goran Đukanović. Želi ovdje popeti se na tribine i iz tribina pratiti finiš ovog susreta jer dobio je crveni karton, on i naravno nadoveza iz ekipe Vojvodine. I evo, sada očekujemo da sudije Imbronjev i Grković daju znak za početak. Još 4 minuta i 12 sekundi do kraja. Vidjeli ste Gorana Đukanovića koji sjedi na tribinama. Evo Ranka Popovića, trenera Cetinjana, stručnjaka koji zaslužuje sve čestitke. Nema razloga za nervozu, niti igrača Lovćina, niti domaće publike, jer Novosađani zaslužuju sve čestitke. Bolji su i stižu zasluženo do titule prvaka Srbije i Crne Gore u kupu. Evo na golu Novosađana sada Rade Mijatović sa brojem 12 umjesto fenomenalnog Šandora. Mandić. Ističe 57. minut. Mandić podignute sudijske ruke i dobra šesta uspješna intervencija Mladena Martinovića. Rakčević i gol Rakčevića. Šesti pogodak Mladena Rakčevića. 21-31, dakle 10 golova prednosti za Novosađane. Ulazimo u posljednja 3 minuta. Mandić, mirni, staložen napadi Novosađana. Nežević. Pokušava, ne uspijeva Milašević. Brani Martinović, 7. njegova uspješna intervencija. Odlični mladi golman Cetinjana Mladen Martinović. Tapčević. Vujanović. Ide tamo lopta do Popovića. Ponovo Rakčević. I Rakčević 7. put pogađa mrežu Novosađana. 22-31. 9 golova prednosti za Novosađane. Sa brojem 25. Mirko Milašević. Postigao 2 pogodka. Trener Kurteš mu ukazao povjerenje u drugom poluvremenu. Prekršaj nad Mandićem. Milašević. Ide tamo sa brojem 9 Radišić. Odnosno 19 je to Pašić. Milašević i ponovo brani Martinović. Lopta za ekipu Lovćina. 31-22. Popović, Rakčević i novi gol Rakčevića. 8. gol Mladena Rakčevića. 8 golova prednosti za ekipu Vojvodine. I neko je tražio time-out. Još minut 47 sekundi do kraja ovog dugog finalnog susreta. Kažem dugog jer traje malo duže nego što smo navikli da gledamo rukometne duele, ali bilo je nervoze, prekida, na svu sreću ne težih. Tako je to u sportu, kada se teško podnose porazi. Ali ono što treba reći i pored svega, Cetinjani su položili ispit, dobri su bili organizatori ovog turnira, tu i tamo bilo je malo nervoze, neprijatnog skandiranja sa tribina, ali sve je to bilo kratkog daha. Sada aplauze stižu sa tribina i vjerujem da će biti i na kraju za rukometaše Vojvodine koji su sasvim zasluženo na pragu osvajanja titule pobjednika kupa. Popović i sedmerac. Četvrti sedmerac za ekipu Lovćina. Ko će šutirati? Mladi Dapčević. Samo su prethodna 3-1 realizovali Cetinjani. Dapčević i to je odličan potez Marka Dapčevića. 24-31. 7 golova prednosti za ekipu Vojvodine. Ističe 59. minut. Još tačno 60 sekundi do kraja. Mandić. Milašević.
Mandić, Radišić i gol sa brojem 19. Pašić, krilne pozicije, 32-24. Ostao je tamo jedan igrač Novosađana, čini mi se da je sa brojem 10 Radišić, odnosno sa brojem 9. A vidite, s krilne pozicije Pašić postigao ovaj pogodak. Evo, sa brojem 9, upravo ga vidite, to je Radišić, nezgodno je pao, sve se dobro završilo, još 42 sekunde do kraja. 32-24, 8 golova prednosti za Novosađane. Dapčević. I nema gola. Nema gola, još 25 sekundi. Nikome se više ovdje ne žuri. Sve je jasno. Vojvodina je osvajač Kupa Srbije i Crne Gore. 32-24, još 15 sekundi. Ustaje polako publika u dvorani sportskog centra Lovćen. Mandić uzimaju im sudije loptu, još 5 sekundi. Marković, gol i 32-25. 25-32, dakle kraj susreta. Čestitke rukometašima Vojvodine na zasluženom trijumfu. Savladali su dakle u ovom finalnom susretu ekipu Lovćena sa 32-25, sasvim zaslužen trijumf na ovom turniru. Novosađana koji su juče savladali Železničar 34-11, evo danas u finalu ekipu Lovćena 32-25 i sada očekujemo onaj svečani ceremonijal. Mislim da imamo vremena. Imamo vremena, evo kažem i reditelj Belojević iz reportažnih kola, dakle malo da se pozabavimo sada statistikom, konačan rezultat, dakle 32-25, odjekuje sada Lovćen ovdje u dvorani sportskog centra i treba jasno nagraditi ove rukometaše, a radost Novosađana koji predvođeni Zoranom Kurtešom, svojim učiteljem, zaista triumfalno su stigli do ovog trofeja, osvojili su Kup Srbije i Crne Gore i to je prva titula koju osvajaju Novosađani u svojoj istoriji, a sada poznati oro rukometaša Lovćena na centru igrališta i moraju biti zadovoljni Cetinjani onim što su postigli u ovoj sezoni. Bili su 7. u prvenstvu, 2. u kupu, ali s obzirom da će Novosađani i to bez sumnje biti prvaci Srbije i Crne Gore u ligaškom dijelu, dakle ovim plasmanom u finale rukometaši Lovćena izborili su izlazak na evropsku scenu i treba im zaista čestitati, jer malo je ko to očekivao od ovog sastava koji je počeo sezonu sa ciljem da ostane, a bilo je neizvjesno da li će uopšte i takmičiti se. Borov Prvalović, predsjednik ovog kluba sa Cetinja, nam je rekao da su oni prezadovoljni učinkom koji su do sada postigli i svakog trenutka, dakle, očekujemo da ovdje u dvorani sportskog centra Lovćen počne svečano proglašenje pobjednika, a očekujemo da će prelazni pekar i zlatne medalje dodijeliti rukometašima Vojvodine Zoran Radojičić, predsjednik upravnog odbora rukometne zajednice Srbije i Crne Gore. Dakle, dodjela pekara i medalja sada slijedi. Malo duže traje ovaj ceremonijal ovdje. Vidim tamo gospodina Zorana Radojičića koji je spreman da uručuje medalje. Tu su i dvojica sudija, Imbronjev i Grković, koji su često dijelili pravdu ovdje na Cetinju. Očekujemo dakle svakog trenutka da počne ovaj svečani ceremonijal, a potom ćemo naravno saći i do parketa da čujete izjave aktera ovog finalnog susreta Kupa Srbije i Crne Gore, susreta koji je potpuno zasluženo pripao Novosadskoj Vojvodini. Posjetiću još jednom, 32-25, najefikasniji u timu Lovćena bio je Mladen Rakčević koji je postigao 8 golova, na drugoj strani najefikasniji je bio Predrag Vujadinović, lijevo krilo
Novosađana koji je postigao 7 golova i treba čestitati Šandoru, Mijatoviću, Ognjenoviću, Mandiću, Radišiću, Ćirkoviću, Arseniću, Nadovezi, Vujadinoviću, Pašiću, Ćoroli, Neževiću, Peruničiću i Milaševiću, kao i njihovom treneru Zoranu Kurtešu na zaista sjajnoj predstavi koju su pružili ovdje u dvorani Sportskog centra Lovćen na osvajanju Kupa Srbije i Crne Gore, što je prvi trofej ovoj mladoj i zaista snažnoj i čvrstoj ekipi Novosađana. A na drugoj strani Lovćen je do sada 2 puta bio pobjednik Kupa Srbije i Crne Gore, 2 puta je bio šampion one SR Jugoslavije, potom i Srbije i Crne Gore, dakle 4 titule, a evo podsjetit ću samo ko je sve osvajao kup prvo SR Jugoslavije, a potom i Srbije i Crne Gore. 93. godine Partizan, 94. godine ponovo Partizan, 95. Crvena zvezda, 96. godine ponovo Crvena zvezda, 1997. godine Železničar iz Niša, 98. Partizan iz Beograda, 99. Železničar iz Niša, potom 2000. Stintelon iz Bačke Palanke, pa 2001. Partizan iz Beograda, pa 2002. Lovćen osiguranje tada sa Cetinja, pa 2003. Lovćen osiguranje sa Cetinja, 2004. Crvena zvezda iz Beograda i evo 2005. Osvaja titulu Vojvodina iz Novog Sada. Dakle, prva titula pripada Novosađanima i sada očekujemo onaj svečani dio, ceremonijal, dakle, uručenje prelaznog pehara pobjedniku Kupa Srbije i Crne Gore i zlatne medalje. Po onome što su nam rekli organizatori, medalje bi trebalo da uruči Zoran Radojičić. Sada ipak Vojislav Andrić, predsjednik takmičarske komisije Upravnog odbora zajednice, uručuje pehar i medalje u trajno vlasništvo, srebrne medalje rukometašima Lovćen osiguranja. A tu su Goran Đukanović, kapiten ekipe, zatim Goran Vujović, Mladen Martinović, Mladen Rakčević, Marko Pejović, Marko Dapčević, Krcun Marković, Petar Bujanović, Igor Marković, Blažo Popović, Nikola Vujović, Marko Drašković, Nikola Bogdanović i Dejan Prole. Trener Ranko Popović, dakle, trener ekipe Lovćena Ranko Popović, tu su i pomoćni trener Roganović Aleksandar, zatim drugi pomoćni trener Vukićević Nenad, fizioterapeut Alen Pepić i sportski trener Željko Petričević. Dakle, to je ta ekipa stručnjaka koja vodi rukometni klub Lovćen, koji je, kažem, i pored svih prognoza ove sezone znatno oslabljen, sa skromnim igračkim kadrom stigao do finala Kupa Srbije i Crne Gore, osvojio drugo mjesto i naravno izborio izlazak na evropsku scenu, jer Vojvođani će biti prvaci Srbije i Crne Gore i naravno samim tim što su finalisti imaju pravo izlaska na evropsku scenu u Kupu kupova domaći rukometaši. I sada Vojislav Andrić uručuje medalje rukovodstvu i trenerima ekipe Lovćen osiguranja. Lovćena, oprostite, a sada svakog trenutka očekujemo da Zoran Radojičić, predsjednik Upravnog odbora rukometne zajednice Srbije i Crne Gore, uruči pehar i diplome ekipi Vojvodine. Prvo, naravno, kapitenu Mandiću. Vladimir Mandić postigao je 6 golova. Tu su potom Šandor golman Novosađana, pa sa brojem 14 Vujatinović, sa brojem 10 Ćirković, sa brojem 19 Pašić, sa brojem 25 Milašević, sa brojem 23 Peruničić, sa brojem 4 Ognjenović, potom slijedi sa brojem 9 Radišić, tu su i ostali igrači Novosađana, Milašević, sa brojem 12 drugi golman Mijatović, sa brojem 11 tu je Arsenić, naravno tu je njihov trener Zoran Kurteš, a tu je i pomoćni trener Darko Jeftić. Darko Jeftić, znači rukovodstvo Novosađana i sasvim zasluženo
ekipa Vojvodine osvaja kup Srbije i Crne Gore. Dakle, trijumf u finalnom susretu protiv ekipe domaćina, ekipe Lovćina, 32-25, sasvim zasluženo. Nijednog trenutka pobjeda Novosađana nije dolazila u pitanje. Novosađani su juče ubjedljivo savladali Železničar, Lovćin Crvenu zvezdu, a evo u finalu, dakle, ponovimo još jednom, Lovćen poražen od aktuelnog sada prvaka Kupa Srbije i Crne Gore, Novosadske Vojvodine, 32-25, zaslužena pobjeda Novosađana. Sada klikanje za albume i naravno dokumentaciju. Poštovani gledalci, za sada toliko iz dvorane Sportskog centra Lovćen sa Cetnja. Javit ćemo se sa parketa da porazgovaramo sa nekim od aktera ovog duela. Toliko za sada.